La belle. La belle. Non. Lebo. Et sort mon iwatina. Au Kadi. Ici. Ni côté. Ne comment les cabos. Faut ma faute. Lebo idiot antore. Ko iti kana nela siga musuflana ko kuma refone. Ne ko la belle. Aw nyana ko miri awere tawna ni muso wote ya. Ah, idiot ma ko nganta fo de. Mbi kana sira ni mene. Bon. Ya mo dama ndabda. Chômage technique. Como technique? Ya nga bara do folo. Ay lebo. De la entreprise ko. Ay e konta fo. E bola. Ne tara la belle ne ba fiya. Hein? Comment be fo kali fo. E kale furu kana na fi. Kalu dama furu mata yoroshi. Ko. Ne be kali danwe. La belle. Ni wile do rek amako. Ne nyana mo musudi. Me fe ka nyiri fe sa nga dépense arrondi. Anga bere ba haremo. Mi en so nga be dobola. Mi dépense inutile amolu tui. Ali ngome sukura dala lam ke alimentation nga dima. Ambo projet jo folo. Obla. Alimentation te obeke iya fo we banke. Ne kele mo fo sigidar be yana yakaba ko emna alimentation da elaka dima. O songa no boy ta bara. Ma chamanto. O kuma kadi beda fo elebu e de senda le ka barako kaya ko kalo kibi warta kadnima o wardi yere o bora karla ka tenenso ke bina fo bide sera ke ba fo ko ne ka ta e barake. Ah la femme. La belle. La femme di ga miri doni. Et la belle be sukona e temina ta bla mena wona. I tourner, i finir, i JFM ne. I tonwari ne, I parwari ne. Dieu mon belle mami ke e la belle. Mbe boka bien na journée clé. To mne sa ko gati. Bine bena fini na dro ko nga bara jora. Ne nyana ngo ebe kene mala di bagay. Ne nyana ebe kene ma jige. Ere ben ko model fone la belle. Ite miri doni. Hein? Nous avons le fonctionnement de la soutenu. Nous avons les hakilina et attendez ma la belle. Avec elle. Le temps de pousser. Ni ben ko na. Dutigi ka bara chen na no ne. Est-ce que anteni ko ina jeni hakili. Libo ere bora kam manimo to ko kan no force ça. Ni ya jatimne ay doke temenen koy wakati benako vraiment amano ne ba do ko intina no ya ni dutigi sikile sodro amano nga ni ala sona ma fo ala nyama ni ko kelin ni barachien kelin ni lebo be jakani ko ingle nyoko fo atina no ya de jena tika na ko te e mo ko ma do ko ni bese wallahi mo ko tendo eno kumte afoni kutena economy nkene wakati nkono o wakati kono na wala sanga se ka sauver je do mena du jeka ni bita fene ala kan so akini mana